तळ्याकडेन आंदोलन केल्या उपरांत तळ्याचो विषय घेवन चिंबलकार आझाद मैदानार पाविल्ले। युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ खऱ्यांनीच दुसरे कडेन व्हेला हे लिखित स्वरूपान दियात म्हूण जीएडी आणि पर्यटन खात्याकडेन तांणी लिखित पत्रां मागिल्लीं। तांच्यो मागण्यो आतां पुराय जाल्यात। लिखित पत्र मेळिल्ल्यान निमणे कडेन चिंबलकारांनी आपले आंदोलन फाटी घेतलें। हे लेटर फर्स्ट दिला ते टुरिझम डिपार्टमेंटान दिला। टुरिझम डिपार्टमेंट हॅज डिसाइडेड टू शिफ्ट द प्रपोज युनिटी मॉल project from survey number 40/1 of village Panchayat Chimbal to an alternate site. It is further clarified that no construction activity shall be undertaken by this department, मतलब tourism department, at the said site in the village Chimbal, and the land shall be, very important, and the land shall be restored to its original condition at the earliest, as assured during the said meeting. प्रशासन स्तंभाचे डिपार्टमेंट लागता, जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट आणि फायनान्स डिपार्टमेंट ताका लागता। मग त्यांच्यानी सांगला लेटर दिला की I am directed to inform that government has decided to relocate the Prasashan Stamp which was contemplated to be constructed in and land bearing survey number 40/1 of Chimbal Tiswadi Taluka शिफ्ट जाता म्हणून अशें सरकारान लिखित आमकां आदेश दिल्लो। सगळ्याचो म्हणजे सगळ्याचो गोंयच्या लोकांचो ज्यांच्यांनी गेले 44 दीस आमकां आमच्या आंदोलनाक पाठिंबो दिलो आणि आमकां आमची उर्बा वाडयली, त्या सगळ्याचो जे कोणी आमचे एक्टिविस्ट आसूं, जे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसूं, म्हणजे व्हड मनीस आसा ते आमचे कडेन गेले, खासदार आसूं, ह्या सगळ्याचे आमी आभारी आसा।